Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purun. Book your seat today. Limited seats available. BJP government and BJP के जे कार्यकर्ता and especially तेंगे BLAs तेंगा हम थँक्यू म्हणून कोत्ताय कित्याक तेणें बरें काम केलें म्हणून आमगे इनोसंट लोकांचे जे जेन्युइन वोटर आहाय तेंगे ते फेक फॉर्म 7 बोन डिलिशनान तेणें घायली आनी ओके तेंगे मोटिव्ह आसलो आमगे बारीक समाजा लोकांलो वोट डिलीट करपाक SIR गायडलायन्साचे डायरेक्टली आसलोलें की बर्थ आसलें जाता पासपोर्ट आसलें जाता आनी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आसलें जाता रेजिडन्सा प्रुफाक आधार कार्ड आसलें जाता ओके थोड्यांक पासपोर्ट आहाय तेंगे देखून वोट डिलीट केले हेच कोण फेक घाल लोकां डिलीट करून तुमी सोदना काय एकू घरांत एक वोटींग दवरताय तुमी 2-3 डिलीट करताय तीन कितें कोण डिलीट केली आनी एक कित्याक दवरलें कोण ना कोण खंय पूण फॉल्टी आहा तुमगेली ट्रान्सपेरन्सी आनी तुमी कितू जेन्युइन हे SIR परफॉर्म केले तेन्ना मेजरी अंडरस्टँड जावपा जाय फकत हे बारीक लोकांचें ट्रान्सपेरंट दवरे रे बाबा तुमक चड भिले इलेक्शनाक दीस इटसेल्फ SIR इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी इन रायटींग आमी एपिला वयतले इन रायटींग तर आमी कलेक्टर हेजी ऑर्डर दिना आमी चीफ इलेक्शन कमिशनरा बद्दल वयता थिंगाय जायना द लास्ट रिसोर्ट फॉर अस इज टू गो टू हाय कोर्ट आनी हाय कोर्टान तर जायना with parties help I'll go to Supreme Court. And people have been genuinely targeted because these people are residing in the constituency and some idiots have filled some form 7 which they don't know. When you're filling a form 7, that person has to be shifted permanently from the constituency. That time only you can write that permanently absent or permanently shifted. Without that person being shifted from the constituency, you cannot fill that form. What action the government has taken on those all fake form 7s? The constituency itself around 8 to 10,000 might be deleted.